ibara amama ibara baba ibara awa be Afrika sokwe asoroda mochichi be Afrika nandembi sundaliti akuta asango titi bisu asangoni na molongoni na kozondo ikudati fanala su akuta kapati bingulingo ti ala sosia ki bemeno nanduti sandu ngizati bakodro tibumbi ti semako agodati condamné lasso na bageti kodo CCT Guinée Équatoriale mbilimbili na Malabo tinga tembi minandoni Constant Boudou. Yenga so agoiti kondani aketa yenga ti ngangungoi mingi ndaliti awakwa ti bada ti galamosoro ti agba kontro ti be Afrika na batati Malabo so akeli kontro poroso ti Guinée Équatoriale na pekoti so ala kondati akwa ti pimbango na ti bembengondo polele na ndo kutsara ti mosoro na ti konde na lango uku ti nzeso kubu ti badalezo ti gala mosoro ti bakotroni akiri abombi na lango omene ti nzeso yoko yeso elimiti tene idabeti eda akeso angangwa tondo abagigi na kongo ndati bombi lingoso atambula na badalezoni ndokwa konde nga na kundu ti gala mosoroni ti pakara Nicolas Ngema Bayen so loki watu kwa na legeti ateneti poroso konomi na teneti afaranga lofaso bombi lingoso a muta biani leke nani tijana sese akude kwa so alimbi ande ti fa sarango kwa polele ti gala mosoro na ndo akonde ti koti mokunzi ti kundu ti gala mosoro ni pakara Charles Asamba Ondogo lo fati lo so animu akpimbangwa tondo ti miro biani akpale so anze akonde kwa na kode kwa ndende sosi ndokwa ti konde ti gala mosoro alimbi tene asara ni mbrimbri ti tene awa gba kotroni abanjoni na pekoni akwa ti bombi lingo so anwunjawe yoko kubu ti badalizu ti gala mosoro ti gbakotro ti be Afrika akiri abombi na lango omene ti boli na ndo mamanginza ti badalizu ni ti ngu sakuse na ndoni baluse na mbrambra so aikega nga na ti ngu sosi ekeda sokoi ti muleke na gala mosoro ti gbakotro ti be Afrika ti mai dutingo ti a wa gbakotro ni veni. Na sango ti kodro ifana la solo susi le kenanduti bumbiti awa badalezo ti kodro omana na kodose ti be Afrika so ki patara Loïc Isaka agodana ndapele so na yati minika pati pikango patara na awa gusinga ti godati fa apiko ti akusala susi ala godati sana ti atambula so tala susi abagi na bageti biraro nga na amda fok tinga sango mbimbi na ndoni itati honorable itati wa gusinga na baginika toka cha watoka chibadalezo na peko chimeni tambula chikusala swala sara na kodrochi amdafok ngana gbata chibirao swak na yachi kota kodro komanda chivakaga lani na lango baluse na ndoni gumbaya chinje chilengwa chisi na lango oku chinje chi kukuru swahon hawa toka chibadalezo chikba kodro oku asara mbeni tambula chikusala na yachi koda kodro komanda chi vakaga mbrimbri na gbata chi birao nga na amdafok na peko chai chingangu solani atrugu kpale asara na kodro chi amdafok na tambula chi kusala soka awa toka chi baza lezo asina terecha sewa so siye chingangu asinala yeso ala ba akeso azo awarakwa na yachi chingangu so asi ambena waraka na terechala ada mingi na agbakuru ti azo ti kangoye abuba azo mingi adondo chala asi agonando ti kando so akenduru na ndokusala ti atrugu ti minuska so ake na kodro ti amdafok sika ala kana akpale mingi si ala unda mongo maboko na lege ti aye ti bash ti lekngona da ti lango ngana tene ti seni teneti seduti ngana yeti tengo na ndebeti tambula so awa toka ti badalezo ti gbakodro ko atimbi tere na ala so ayeke sara kusala ti leta ala so ayeke awa kusala ti nzapa
ngana ala so ake atruku so ake bandu teneti seduti na yati kodroni ala manga awali ala ma maseka ala ma azososi akpendo chala awa tokati badalezo agwinga aba ando sosi agbia dada ngana mbege ala mu tongombela nti kamingo vundu ngana teneti siriri tibe ngana unda mingi na a population titene ala matériel na popo chala wala cohésion sociale na peko tambula so awa tokati badalezo aunda na gouvernement kodroti titene lo sara iyo tunga so titene amu mamboko na azo teneti titengo teneti agbakuru tilekengo na ndo chiduti chala ngana ayoro si lo toka atungu kamingi titene abata seduti na makati kodroti na kodroti Sudan ngana kodroti Chad lo unda nga awa tokati badalezo so aunda titene aleke iyo tunga so ndokwati seni so ake na batati amda fokso abuba mingi ala unda na gouvernement titelo zianga timini bembengondo titene ainga ndati pale swasi si apusu azuni yamba na devonti ngbanga yawa tokati badalezo unda titene azana sese mbeni kapa titene azo apika patra titene mango tere wala lengo songo akir na popo chara asara mbeti so laso na bangi lango basambala tinde tikukuru so ekeda zoso asuma mboko na beni na iritia watokati badalezo tikbakodro oku ake wabadale eye Isaka Loïc solo ke use makunzi ti badalezo tikodroti ikira la singila Ingbala kwena sangu ti kodro ti bikwa ukusu ifanala suku zubini bia pakara Felix Mulua agudana ndapelele so ti muli timbeni bumbi kusala susi abandon teneti bango pikoti ambu kususi abandon teneti zoni pikango patara na popoti amolingi ti kodro Eurydice pingu yanga na Rodrigue Fete ndali titan mochiti pe Afrika. Dialogue social ayeke mbeni ngangu ye ti tene kodro aduti njoni ayeke nga mbeni ye so si alimbi ti kanga lege na usu si bumbi so ayeke mbeni ako lege so si alimbi ti lekeregere ti akusala ti tene mango tere aduti na kodro ayeke ndani la si ala so si ayeke na ya ti bumbi so atingbi tere ti ala ti lekeregere ti akusala ti mbeni mbeti so si ayeke mu lege ti tene kodro aduti njoni nga siriri akiri biani ema kozo belek bia na pekoti zingo yanga ti bumbi so ya ba iwa ti bita zinga ti menu kuta bumbi kuna leka kere ti beti ti tene mulu de ti sara ala so kwa ala la kwa na ti tene ala matere de la patra pika ga ti matere pika patra sengi tene serious na ti kodro nga ga ti kodro nda ni bando tia tukusala la tukusala ja syndicat responsable ja centre syndicat la applica patron donc gerti parce que soit que nous gerti ça tene à la série foko mango teragada dans ce alternative ça fait du local de la zone faut alternative begana bege wartera terti meza applica patron tena ku tena ga aussi dans tena ga wasu ga c'est le temps de moi c'est que dans son de contrat il est que tena il matériel ou boko begana bege c'est du cas au tu sarmo tu ngala la kwa na gouvernement mais moi boko begana bege c'est il est que côté c'est que c'est que c'est que faut dire que la part tout mal est donc tout le temps voilà il y a un so na la bosso a représentant de central syndical quoi que ce soit là tenatia de tout gouvernement et fallait patron la pica avec il y a une bétiso tu tenais à ça c'est voir même le que tu tenais dans la gare tu lui il est pas za podrsiri il est comme e fana ala so si akoka pa na ya ti bumbi so ayeke ala so si aga na iri ti a bumbi ti employeur na a travailleur awa mungo maboko na ala so si aga na iri ti a ndokua
Piko ku tilaso agudati mulegi na ala sukosi yaki akotazo ti kodron ndende na ndende ti sara akapati akusala ti sunga na poponi ayeke lo so si lo yeke gbeni gbia so abana no tene ti agbakoro ti lekerengo na alegi so ayeke pakara Bertrand Arthur Piri sunga agudala so ti tene lo mulegi na awago singa ti pika lisoro na lo na ndo ti a pialo so si abana no tene ti apendere ti kodro tinga tembi mi na ndoni de lever ngoi aikina dawati awago singa so onduruna bala ko si gbeni so batene ti leki angole yana gbagbara Bertrand Arthur Piri am okongo sotifa okona ko pikoti a kusala susi awa mungo boko na legeti koforo a defaniza tenti leki angole gina contre ti Afrika na tenengo teneti lo faso akusala ni aike tamla zoni na Afrika teneti lege akekota tene mingi alege akedaso akakota lege c'est le route principale régionale so a bumbi na kodoso na tertiso ambena lege ni akalege sosi akibumbi akota kodroti ali kodroni na préfecture na ambena préfecture alege ni sosi aza goudron ndona keda ambena lege keda so aza goudron ndona pe inga itene depuis ce wara dépendance kodoti angmana peko laso alege tu kodroti coin la 24000 km na yani so gikete là c'est à goudron ndoni lege souci à goudron ndoni singa saki ako kilomètre balé miambe ndoni tonso là à goudron ndoni mais ndo souci biati kodrosi en 2016 jusqu'à 2026 soit nous balako i gotis on ndoni wala 1100 soit nous ndoti 800 et quelques là ici ndoni donc kota kwa sara itati azuti mbendo tigigi itati agamumba ko imi iklando tia kota pialo pingba pialo ojona ke so le corridor 13 ibanda so biati ko do bando atene il faut i waran joni lege so bumbi na itati so na terti donc corridor 13 na ke lege so londo na frontière ti na Congo agasi na Mungumba asina mbaiki ti sina bangi ti continue ti goe ti sina bosembele ti sina bosangwa ti go na mbeki ti Tchad na ngoe sumbi tena moso akwani atondani même si akpali akeda makwana atondani tongana laso moko na mbaiki ti tena mogo jusqu'à mosina bosarangba na ndo yanga ti nguti ti lobai za goudron ti lege so aga pendre lege amuna ilege ti ni wala lege ti tena mogo na mbeki ti Congo na njoni lege aussi tena mogo na Cameroun ndo njoni lege donc kota kwaso biati kodo muna yi na kozo berege sikisala la lumunga okongo soti faso amina bala bagi gina ngoti leki yango alege na yati batati bonga na kekita kodo na lo faso fade aikisala koti tene ayi ko aganzoni biati kodo akisala kota kwa mingi kozo berege na nguru biati akisala kota kwa mingi titene alege ti kodo ti amai titene itati soka na kete kodo ala wara njoni lege titena gana bangi ala wara njoni lege titena kana kumba ti akatala gana bangi ala gana bangi ala vo kumba na njoni ngere angere ti futango lege kirna peko meita ti unops aita ti unops so ala mwako tangunda ngu bani so ala futa entreprise di pepe nila ngonja bu ila su ngangu mingi igati tenala ala wagosinga ala vunga sangu na ndoni akatatene aita ti so kasu fo ala inga tene inops la sani me ngurubia akangbato so pepe ngurubia ke pusu tena dewa ifala so na ati alango so eke gambini tambla ti kusala ke dutiande na yati akekete akodroti batati bongi so fada ke bumbi ala so ke sakusa mbike ti ndo kwa gbeni gbasula na so eke awa mingo mboko ti tene ala gui ala bakusala ti alege susi eke tambla ndembe so se amulege na wa Afrika ko tene ala tambla yamba Ifanala so bavaka utati batati bongi agudana ndapele so ti yamba matanga ti finida ti ndokusala ti wati dada so silo solo guda ti tene muliti akapati akusala nisu aikelo so silo kikuta wainda ti ndokusala ti wati dada na koto sisi ti Afrika pakara bienvenue moni peya tinga sango mbili na ndoni grand bonheur yagumi a unjawe a yongoro atambula ti londongo na 5 kilo ti gana kota dagbata ti bongi ti futa wati dada wala ti tenemo futa tene ti mungo wa na unerka zingondo kwa kusala chala so na ya ti kilometre 5 aekelege ako na bangondo ti gbia ti kodro solo hunda mingi na ndo kwa ti leta ndende ti yapu alege ti salango kusala na tere ti awa Afrika si ala lingbe ti duti nzoni atene il faut apusu wati dada aduti nduru na population itondani laso na kilometre 5 donc iso itati atene fadegi
Kwani a commencé depuis. Azuni Netanya Aduti Nambiki commissariat mais dans mon bas agati pe wati mo agati teneten na mo eke lo ba commissariat lo ba turugu na tereni mbeto esaralo ay tonga sola iginga yara ndosoge tene igai sani faso officiellement il faut fani ditena population ti 3e arrondissement 6e arrondissement ala timbiki ti boyin kwe ainga tene fadiso tonga mo na problème ti mo ga d'abord na agence ni soegi a zilege ti tene problème ti watiala facture tiala a difficulté sala nani ambena ita egiso asoro ala gala giti tene a woko na ala kusala ni na fango kiti ndugu bongoso agodachi faso yanga dani azibiana we awabe Afrika so agaka bani agodachi pika mamboko si waindachi unerka agodachi tene zingondo kwaso ayeke moins délégué mingi na 5 kilo so ayeke kotando so ayeke sala nginjana ya ti sanduku ti leta mingi ti wara ndokua kubu ti enerka ndugu na tere ti lo si alingbi mu mamboko na ala na ya ti aye anje na ye so ala ayeke sara ka a éviter ti tene mo ga ti go jusqu'à centre ville ka kete pata so mo nani mo pe na taxi mo pe na moto et puis a risque ti accident e da mingi il faut izani ti tene que a pusu ala nduru a pusu ala nduru na zoso ala petit balo rapidement ti tene petit sara kusala ta na ligini ti unji na matanga so bini wabe Afrika agoda ti li ti futa facture ti lo ti enerka so aye ti faso ndokua so atonda ti kusala ti lo na kilometre 5 biani awe so si awabe Afrika so eka ayeke go andeta ti sala aye ndende so ala goda ti sala ande na awabe Afrika so ayeke languka ayeke go andeta ti futa a facture ti ala wala tongana ale ti mu wana enerka ala ayeke bagini na a laso ayeke sala kusala na ya ti ndokua so ndugu na tere ti ala lakue na sango ti kodro e fana ala so akapa ti gbengolingo ti ala so si ayeke akite awa badali zo so na nga ti muzu france atene député junior ti kodro si ti Afrika agoda ti kai na ndapelele so e fana ala nga so akapa ti akusala so agoda ti tengbi ala so si ayeke akite awa badali zo ti boire ti boalinga na ti gbata ti bongi so si na ya ni ala goda ti tene ala manda aye na ndö ti akode ti dengo buze Gladys ngasine mo nga na Blondin Bombé. Alors Bomingo Tereso a Bombia parlementaire sol nati Siti Boali Boar ngana Bongi. Donc but ni a tene à rassembler à la tene à outil na domaine entrepreneuriat na éducation financière et va tene à la souci à la suivre vraiment la formation là dans l'outil parlement soit à la député junior, ambassadeur junior ou sénateur junior. Inga tene à la découvrir fonctionnement de l'Assemblée nationale Ghana et ceci à Kota Zotigi à Kissa. Bomingo Tereso a commencé dans le 5 dans le 7 soit qui est là sur première journée ni sur le Ténégué a dédié à mini activité de formation dans l'outil entrepreneuriat. Il y a 3 journées là sur c'est qui est journée porte ouverte. Inga a mini journée ceci Assemblée nationale le zi pour les yangati porte le Téné à population Ghana parlementaire à Bando à découvrir ceci à qui passe à Guinée Assemblée nationale. Lakwe na sango ti kodro e fana la so bikwa oku ayeke lakue lango ti sambelango zapati amuslimi ti dunia mobimba kue si laso lo so lo yeke gbeni gbia so abâ na ndö tënë ti damamangiza so atene ministre des finances et du budget so ayeke pakara Hervé Doba lo goda ti tene lo go tengbi tere na aita ti e muslimi ti danzapa no al uta so si ayeke na ti gbavaka mbasambala ti gbata ti bongi ti sepela lango so na ala Virginie Balezunga na Alvin Pombari awa gosingati.
lekerengo terrain daliti matangati dipandasi tingu bale umene na umene tibe Afrika so ake sepela na lango bale yako na uta tinzeti kukuru amulege na ambeni agbenigbia tikokapa na yata sombela so ayeke tapande timbeni bumbi ti agbenigbia so na lini moke wara loso loke gbenigbia so abando nandoti ginza nga na mama ginza Hervé Ndoba agoesi akokapa na legeti sombela abiko okuso nandoti sombela ngo nzapa ti amizilmi al nor uda so ayeke na yati gbavaka brambra ti mbatati bongi l'imam koya kanzu Mohamed Idris le fatene tilo na loluti nandoti tene ti siriri nga na tene ti kpengo mbeto ti nzapa gangoti akota psikoloti so amuna ngana be a rassurer que ala keda ala kan tereti ala ka muna ngangu kodroti wala indépendance ni la ngo koko ege sepelani ni la ka dabeti na fete indépendance so gandu na yiso la yiso e mana yanga cha akota so e kana buku oko e kana prophète oko ni la akoko fa fana ite duti oko eduti zoko eduti yangoko eduti terako ite les conjuguer ite koloti awara siriri et pas développer Benegia Hervé Ndoba na undingo ti sombela so agonda mingi fango tene ti nzapa so yeti kodro amuyanga ti tene kozo buyumbia atoka abuyumbia na yeti a mosquée ti tene isambela na itati musulman chrétien na veille kota matanga ti indépendance liga na litimini kota délégation ti a Buyumbia na mosquée ti 7e arrondissement na Kasai ti tene isambela na itati a permettre na ti tene ima joni exhortation so wakwa ti nzapa kangbi na fidèle ti mais en même temps à permettre na été tene i kangbi na ala kota tene ni aketi tene na approche ti kota matanga ti indépendance ne i ke souvenir tereti na a valeur ti république unité dignité travail assemblée so alekere na aketi kpengba tene ti siri na be Afrika 3 2 1 0 la kwena sangoti ya danzapa ifanala so aikin na biko ususo na mini tango ti kota samlango zapa si le solo ekibo itin zapa pakara Abraham Josué Sosor so si le ekina yati bumbi ti adanzapa so ayirni atenenanga ti muzu franzi communauté internationale des églises de la solidarité évangélique du réveil sundoro irini atenesisière le goda ti tene lo wara mafuta so si amulegi na lo fadi so ti tene sala akusala ti fango tene ti zapa Gogia Godfrey Gana Yannick Gobinam aikivunga na sango nandoni akota wakwa ti nzapa awamabe asewa alagagbani ti kokapa na ya ti matanga so bumbi ti adanzapa so abatene ti mungo mamboko na tene ti nzapa na gingo azu aku ti za na sese wa nga na anzoni beku nga na sarango tere kete na ya ti kusala ti nzapa so afanzoni kusala ti kota wakwa ti nzapa so kota makanda ti ingo so bazangele Abraham Josué Sosor awarani afamungo tere ti lo na ti kusala ti nzapa na lege ti fango ye na maingo ti bumbi ti awamabe lege oko na mungo nengo na lege ti sarango zoni kusala ti nzapa na ya da nzapa ila ti be ti leke so lege so yo da ti sila so akimbangu na nzapa ye da ti bata na ti boma go ko ti sisi ndali la so be ti na ngia na ti kiri sila te ni na nzapa ngana ala ko sisi na lege ti sambela sisi da ti lege ni te ti ko tande msimu tamana na beni ketenetia masika yati kwa kuti sakusi bana kusi sakusi so akbale kusala katena ekikumbi so inga azo mingi ade kwa kusa na ikembagati kitena lifaye na azo kitena la gabo itinza fanzoni genala na ngati sala si kodrotie zasi ya wakwatinza kwa tutina ya bea na yandoye onala kinayando ye kwa kusati zasi bana mama bando mingi na ndo masikatiana eti masika londo na yasi wasi ya kuna eglise ya lona eglise ngana ya kodro
maintenant na église fanzole dia pe si kodron baba na mama fanzole dia pe kodroni politique ti kodrona ki banzoni pe tenisi ja si zo ko kuinga responsabilité ti no ti fanzole de na masikata. Mama isifadiso na asangoti kodroande kuzuni aikisangoti awangoro so igudati fanala so amasekati kodositi bi Afrika so si aike tandemboti maboko so atene basketball agodati ti nagbeti amasekati kodositi Côte d'Ivoire mbenaye na bikwa osioso na tango timbeni tingotere sosi abano nando teneti akapati bugungo kanguchu weti awali Virginie Balezo dalita sango War awarangu gbambo wako nandoni use si alati be Afrika angbagi na angu balako nandoni ota iji fanala so maseka so de na kodro seseti Kenya na lango miombe tinzeti kukuruso ikida aketonga so si ala susa ke pemendo nandoti amaseka so pepe Ze usena pekoti sosi lolono nandoti mbatati bia welu sulu kimbina biati kodro ti kodisi ti benin soit ki pakara Patrice talon agodana biko osyoso ti muli ti bumbi ti awabada lezo ti kodronika tinga sangombi minandoni Junior Prince Maliavo. Kenagbetile ti kota kpenga sénatrice Elisabeth Pounon si akusala ti sorongo ala so a irala sénateur agodati bagigi nangweni amulege na ala so kwe akia sénateur so ungotala ke paluse na oku titene ala gwe ala soro ala so alimbiti dutna liti bombini na ala godati soro Patrice Talon so le kengbe na biati kodro titene lo dutna liti bombini na tereti lozo so aike komokonzi aike lui Flavunu so le kengbe na mokonzi ti wabata lezo na mbakenika ngalo solo ki wasungo tondo aiki Alassane Seydou solo ki ngena benobia so ake bando na ndoti seduti na yati kodronika na zuso ala godati tene azalo na tereti wasungo tondoni titene lumu maboko na lo aiki Adija Tomatis solo ki ngena benobia so ake bando na ndoti fonction publique na pekoti zeuse so Patrice Talon agodati zambatati lo timulege na gati kodro tingwe ni so aiki Romia Douadani titene lumu kodro agodati soro lo titene lulwa lu dutinaliti sena ti kodose siti Benin na pekoti so afolo agodati sorolo ala godati muna lu lego balu sena osho so ungotala kwe akegi balu sena oku na zango na sese ndo kwati sena so ale kisa kusala teneti ngu oku si amulege na ala koti tene ala sa kusala ake mulege na kodose siti Benin titene lu mai na yati akota maingoti lo na legeti akota ndo kwati leta ndaliti kwenga kusala so ala kigwande tati sala titene ala soro akuta mamanja ala batene ti poroso ngala batunga na isi ala limbiti sala si ando kwa kusala ti kodosi siti Benin amai. Baba mama ye yangambi akegina nduti sangu sosi asanguti na ngati kotro akondani ekisinga na ala sukwe adushundoro na tereti limotala ala on ayo pepe tenisuna ati apezembonga asanguti suna ngati muzu khanzi singa na ikwe